зәңгәршәл открыткасыны кулыбызга алабыз да. Керәбез. Күрдеңме? Büyük Tatar dramaturgu, rejissör, aktör hem cemaat işletmesi. 1887 yılda Penza ülkesinin Betmetinen rayonu Akkul avlunda Hristiyan ailesinde doğdu. Sıyırımız olsa da bir başında duyulan süt işlerini hatırlamıyorum. Çünkü bizim ailemiz işli, bala şağalar köklü. 34 avuz. Resmini alamız iken, ulaşılanlarda öyle hatta. Sizden miyim? Yarın, ışıraşırız. Yine o kolumuz bile sulaşadı bir kere bizde. Bizim yollar küçük para başladı. Geri yapataba elindireye kere olsa, soğuk bilen yapataba keremiz. Hemen geri yapatamız. Актер или актриса – это люди, без которых театр невозможен. Фотолар гына, чөнки алар 20-нче гасыр башында билгеле булган шәхесләр. Видеолар кызганыч юк. Әйтегез, татарчага күчерергә була, сез безнең рус телендә, татар телендә биография белән танышырга була. Шәхеснең биографиясе белән һәм инде уйнау мөмкинлеге дә бар. Үземнең исемне язам, дәвам итү. Һәм монда берничә кеше бер юлы пазл җыярга мөмкинлек бар. Так, Өйгә кайткач, диярсез. Дөрес итәмсең, юкмы? Төшеп утыра да.